Badabil? Bai? Bale, egun on danori eta eskarrik asko etortzeagatik. Bueno, gaur guk urtarrilean burutuko batzar orokorrean Euskal Herria Bilduko bilkidei aurkeztu genien barne prozesu baten berri eman nahi dizuet. Zehazki, euskara indarberritze aro berri batean aro berri bat irekitzeko, hizkuntza politika berriaren oinarriak ezartzeko burutu nahi dugun barne prozesuaz hitz egin nahi dugu gaur, bai? Dagoeneko esan daiteke badagoela nahiko konsensu zabal bat herri honetan esateko euskararen biziberritze prozesua eta euskara bera une kritiko batean daudela, ez? Badago konsensu nahikoa baita ere esateko euskararen indarberritze edo biziberritze prozesua geldiune edo motelaldi batean dagoela esateko, eta haratago egia da baita ere atzeraldi baten aurrean egon gaitezkenaren zantzuak gero eta agerikoagoak direla, ikusten baldin badugu zein den momentuan erabilera, zein den hizkuntz gaitasunean ematen ari den estankamentua, arnasgunen desagertzearekin, bueno. Orduan, zantzu horiek ere, nahiko agerikoak direla esan daiteke. Horrez gain, ezin dugu ahaztu, euskararen estatusaren eta euskaldunen hizkuntza eskubideen kontrako oldarraldi judizial, politiko, mediatiko, ideologiko baten aurrean gaudela, oldarraldi horren olatua bere gorenean dagoela. Egoera honen aurrean, Euskal Herria Bildun oso argi daukagu, urratsak ematea dagoeneko ez dela nahikoa, eta behar duguna erreakzio handiko, eskala handiko erreakzio bat dela. Orain arte egiten genituen gauzak dagoeneko ez dira nahikoak, eta gure iritziz hizkuntza politika berri bat behar dugu. Behar ditugu hizkuntza politika berriak, behar ditugu hizkuntza politika publiko eraldatzaileak, behar ditugu hizkuntza politika publiko eraldatzaile horiek trakzionatuko dituzten egitura berriak, behar ditugu egin berdinean hizkuntza politika horiek garatzeko aurrekontu berriak, eta noski behar dugu baita ere berdintasunerako aterpe juridiko berri bat, eskala instituzional guztietan eta bulkada sozial eta komunitario bat eraikitzea. Euskal Herria Bildurentzat lehen mailako auzi politikoa da euskararen biziberritzea eta indarberritzea, eta hortan dagozkigun ardurak gure gain hartzeko prest gaude, eta herri honi hizkuntza politika berri bat eskaintzeko prest gaude. Horregatik Euskal Herria Bilduren mahai politikoak badira aste batzuk indarberritze aro berri bat irekitzeko ekinbide politiko instituzionalerako bide horri bati lehen aurrera bidea eman ziola, eta orain diseinatutako bide hori adituekin, arituekin, euskalgintzako eragileekin eta gure komunitatearekin konpartitu eta aberastu egin nahi dugu. Hori da azken finean gaur abiatzen den barne prozesuaren helburua. Nahi dugu, esan bezala, eskuartean edo dagoeneko mahai politikotik pasa zen dokumentu hori osatu eta zabaltzea, baino bereziki nahi duguna da hizkuntza politikari buruzko irakurketa konpartitu bat egin ahal izatea eta gure komunitatea artikulatzea, ez? Finean, Euskal Herria Bilduk barne prozesu honekin bilatzen duena da gure komunitatea ohartu dadila euskarak bizi duen momentu kritiko hortaz, eta nahi duguna da gure indar politiko, instituzional eta sozial guztia euskarak premiazko duen indarberritze fase horren klabetan kokatzea eta aktibatzea. Horregatik egingo dugu prozesu hau, gaur hasi eta apirilaren amaiera bitartean, aste santuaren buelta horretaraino luzatuko dena. Dago. Nereak ongi azaldu duen bezala, indar berritze aro berri bat irikitzeko
gure prestutasun osoa azaldu dugu eta geldotze fase hau indar berritzeko beste estadio batera, euskara beste estadio batera eramateko gure apustua azaldu nahi dizuegu. Euskara berdintasunean eta eskubide osoz plaza guztietan egon dadin. Hori da guk bilatzen dugun azken xedea. Eta hainbat herri erronka planteatu ditugu xede horren bilaketan. Eta saiatuko naiz labur bada ere aletzen ikusteko zenolako edukia eman nahi diogun eta gure norabide berri honi. Horietako bada euskararen ezagutza eta hizkuntza gaitasunaren zorua igotzea. Argi dago hizkuntza gaitasuna eta erabileraren artean korrelazio handi bat dagoela, hori alde batetik, eta gero bestetik euskararen ezagutza herritar guztiengana iristea lortu behar dugulako. Eta horretarako bi ildo estrategiko planteatzen ditu, alde batetik euskara harrera hizkuntza izan dadila, hizkuntza kohesionatzaile eta bertebratzailea izan dadin herri honetan, eta gero bestetik eskubide subjektibo berri bat sortzea planteatzen dugu. Euskara ikastea eskubide subjektibo bat izatea, herritar orok nahikoa denbora izan dezan eta oztopori gabe, inongo arazori gabe euskara ikasteko. Ez dadin, herritar bat, bakar bat ere geratu euskara ikasteko aukerarik gabe. Bigarrena, noski hizkuntza gaitasuna eta universalizazioa funtsezko baldintzak dira, baina ez dira nahikoak, eta uste dugu euskarak espazio vital hegemonikoak behar dituela gizartean. Hau da, gertuko ehun komunitarioan eta gertuko ehun formal eta normatiboetan euskara nagusi izango den espazioak irabazi behar ditu. Badakigu zenolako mundu digital eta teknologikoan bizi garen, beraz, espazio batzuk euskararentzat gorde behar dira eta horretarako bi apostu estrategiko egiten ditugu. Alde batetik 0-16 bitarteko aisialdi antolatua euskara hutsez izatea, eta bestetik administrazio publikoan euskara lan eta zerbitzu nagusi izatea. Badakigu hau ez dela egun batetik bestera lortuko, baina hau da gure apostu estrategiko horietako bat. Eta bigarrena da, arnasguneetan badakigu zenolako atzeraldia ematen ari diren, eta UEMak esan digu askotan, eta UEMarekin elkarlanean estrategia orokor eta zabal bat edatu arnasguneak edatzeko, indartzeko, eta bestetik hiriguneetan, euskaldun gehien bizi diren hiriguneetan ere espazio vital eta sozial hegemoniko irradiatzaileak sortu behar ditugu, euskaldunak izan ditzaten erreferentziazko topaguneak eta euskara ikasten ari diren herritarrek ere izan dezaten aukera hizkuntza erabiltzeko. Hirietako erreferentziazko gune irradiatzaileak izango lirateke. Eta azkenik uste dugu bizi dugun garai digital, teknologiko eta ikusentzunezkoek duten pisuaren aurrean azpiegitura, euskararentzat azpiegitura teknologiko, kultural eta digital berri bat eraiki behar dugula. Bere garaian euskara batuak euskararentzat izan zuen efektu multiplikatzaile hori, euskararen estandarizazioak euskararen normalizazioan ekarri zuen indar hori eta hainbat espazio irabazteko aukera eman zigun, irakaskuntzan, komunikabideetan, euskalduntza alfabetatzean. Gaur egungo mundu digitalean pentsatu behar dugu zein izango den gaur egungo arantzazu berri hori edo euskara batu hori. Euskara ere ikusentzunezkoetan, adimen artifizialetan eta arlo teknologikoetan kokatu da. Eta horretarako esponientzialki euskarazko ikusentzunezkoetan igoera handi bat eman beharra dago, eta bestetik uste dugu aukera handiak ditugula Euskal Herrian polo teknologiko indartsu bat sortzeko hizkuntza teknologietan eta hizkuntza minorizatuei begira. Eta hau guztia, Nereak ere ongi aipatu duen bezala, funtsezkoa izango da herri bulkada handi bat eraikitzea, herri pizkunde handi bat, eta erregai sozial hori berritu eta indartu beharra dago, eta amaitzeko hau guztia posible izango da segurtasun juridikoa balin badaukagu, gure politikak aurrera eramateko, eta terbe juridiko egoki bat,
21. mendean euskarak eskatzen dituen politika publiko eraldatzaile horiek aurrera eramateko. Bien, pues como os decíamos, Euskal Herria Bildu va a poner en marcha desde hoy, iniciado hoy, un proceso interno que tiene como objetivo pues, sentar las bases de una nueva política lingüística que permita abrir un nuevo tiempo de revitalización del euskera. Se puede decir, yo creo que ya se puede decir que hay un consenso bastante amplio en torno al momento crítico que vive tanto el euskera como el proceso de revitalización del euskera. Ya nadie puede negar que ese proceso de revitalización del euskera está ralentizado, cuanto menos, pero es que cada vez son más las señales que nos llevan a decir que realmente estamos ante un retroceso en ese proceso de revitalización, ¿no? del euskera, si uno atiende al nivel de conocimiento, de utilización o la posibilidad de perder espacios como los Arnasgune, ¿no? Entonces, en este sentido, tampoco podemos olvidar, atendiendo un poco a la situación, que además estamos inmersos en medio de una ofensiva ideológica, política, mediática y judicial contra el euskera y contra los derechos de los vascoparlantes, y que además esa ofensiva que viene de largo, que es estructural, pues está en pleno apogeo, ¿no? Esta es un poco la situación de partida que para nosotros hace que Euskal Herria Bildu tenga muy claro que necesitamos una reacción en escala, ¿no? Ya la situación del euskera y el proceso de revitalización del euskera nos hacen pensar que no es suficiente con dar pasos, que necesitamos esa reacción de gran escala, que necesitamos nuevas políticas lingüísticas, que necesitamos políticas públicas transformadoras, estructuras nuevas también que traccionen esas nuevas políticas lingüísticas, que necesitamos también nuevos presupuestos para desarrollar esas políticas transformadoras, que necesitamos también garantizar otra protección jurídica, como se estaba diciendo, para garantizar la igualdad del euskera en todas las escalas institucionales, y que también necesitamos construir un nuevo impulso social y comunitario. Para nosotras esta cuestión, el euskera y su revitalización, es una cuestión de primer orden político. Asumimos todas las responsabilidades que nos correspondan y estamos dispuestas a ofrecer una nueva política lingüística a este pueblo. En este sentido, la Mesa Política de Euskal Herria Bildu dio luz verde hace ya algunas semanas a una hoja de ruta político-institucional que quería abrir, ¿no? esa fase de revitalización del euskera, que ahora queremos compartir y enriquecer con personas expertas, con agentes del mundo del euskera y con nuestra comunidad, ¿no? Ese es, en definitiva, el objetivo de este proceso que hoy ponemos en marcha, ¿no? Queremos complementar y enriquecer esa hoja de ruta, pero especialmente lo que queremos es realizar una lectura compartida del momento que vive el euskera y activar a nuestra comunidad. En definitiva, con este proceso que se inicia hoy, que finalizará aproximadamente en Semana Santa, a final de abril, pretendemos activar toda la fuerza institucional, política y social que tiene Euskal Herria Bildu en las claves de la rehabilitación del euskera, que es para nosotros una cuestión urgente. Bueno, como decía en euskera, para la consecución del propósito, ¿no?, de que el euskera viva en igualdad, en pleno derecho y en todos los ámbitos de la sociedad, hemos dibujado diferentes retos de país, y voy a intentar describirlos aquí ahora. El primer reto de país sería elevar la capacitación lingüística y la universalización del euskera. Existe una correlación muy fuerte entre la capacitación lingüística y el uso que se da, por lo tanto es de vital importancia aumentar esa capacitación lingüística y también que el euskera permee en toda la sociedad, que el euskera llegue a todos los ciudadanos y a todas las
ciudadanas y para ello hemos trazado dos ejes estratégicos. El primer eje estratégico sería que el euskera sea lengua de acogida, para que el euskera sea una lengua que cohesione y que vertebre a este país. Y en segundo lugar, reconocer el derecho subjetivo a aprender euskera, para que ningún ciudadano, ninguna ciudadana en este país no tenga ningún obstáculo ni económico ni de tiempo para aprender euskera. El segundo reto de país sería, si es importante, ¿no?, la capacitación lingüística y la universalización de la lengua. No es condición, es condición indispensable, pero no es suficiente, y tenemos que trabajar para construir y crear espacios vitales de reproducción social para el euskera. Sabemos en qué mundo global, tecnológico y globalizado vivimos. Es cada vez más difícil la reproducción social de las lenguas, y tenemos que resguardar al euskera en aquellos espacios vitales y formales y comunitarios, para que tenga su capacidad propia para reproducirse socialmente. Y planteamos dos líneas estratégicas, dos apuestas estratégicas: que en el ocio infantil y juvenil de 0 a 16 años el euskera sea íntegramente en euskera, y un segundo objetivo, que en la administración pública el euskera sea lengua de trabajo y de servicio predominante. Y en segundo lugar, planteamos que un desarrollo integral, una estrategia integral para que los arnasgunes, los nichos vitales del euskera, se refuercen y demos una vuelta a su debilitamiento que están viviendo en estos momentos, y trabajar de una manera muy profunda codo con codo con UEMA, ¿no? Y también crear espacios vitales de reproducción social del euskera en aquellos núcleos urbanos donde vive la mayoría de la gente vascoparlante y necesita compactarse, necesita espacios para hablar en euskera, pero aquellas personas que también están aprendiendo euskera necesitan espacios de referencia, y va a ser uno de los objetivos estratégicos que vamos a tener en mente de cara a los grandes núcleos urbanos. Y en tercer lugar, tenemos que construir una nueva infraestructura tecnológica, digital y cultural para el euskera. Lo que supuso en su tiempo, ¿no?, el Euskara Batua, la estandarización del euskera para su desarrollo, que gracias a la estandarización de la lengua ganamos espacios emergentes, ¿no?, de época, como fue la enseñanza, la euskaldunización, los medios de comunicación. Necesitamos una nueva infraestructura, podemos decir un nuevo Aránzazu tecnológico, para llevar al euskera a los espacios emergentes de hoy en día, que son la inteligencia artificial, las plataformas audiovisuales o el mundo digital. Y para ello planteamos un aumento exponencial de los contenidos en euskera en las plataformas, y en segundo lugar, la oportunidad de crear un polo tecnológico de primer orden en inteligencia artificial orientado a las lenguas minorizadas, para dar cobertura al euskera y también a aquellas lenguas que están intentando sobrevivir en este mundo digital. Por lo tanto, derecho subjetivo a aprender euskera y tiempo remunerado para aprender euskera para toda la ciudadanía, espacios vitales de reproducción social y radiadores, y un nuevo Aránzazu para la era tecnodigital de hoy en día. Eskerrik asko Josu, eskerrik asko nire, orain galderen txanda irekiko dugu. Galderara ematekin nahi badu norbait mikroa eskatzeko eta bertatik egiteko galdera. Bale, Nerea, nik enplegu publikoari dagokionez, euskara blindatzeko bi proposamen daude, bata zuena eta bestea Eusko Alderdi Jeltzalearena. Harremana badaituzue akordio batetara iristeko, proposamen bakar bat egiteko bien artean, nola dago kontua? Bueno, egia esan, ez dakigu negoziaketak zertan dauden, baino uste dugu zerbait baldin badago, zerbait negoziatzen ari baldin bada momentu honetan, euskararen kontra ari dela, euskarari bizkar emanda ari dela, eta euskerak eta aipatzen genuen euskararen biziberritzeak eta indarberritzeak
eskatzen dituen kontu hoien bizkar ariko dela negoziatzen. Enplegu publikoaren legearen aldaketaz ari gara, eta hemen hitz egiten genuen oldarraldi judizial, politiko, ideologiko horretaz, bere gorenean dagoen oldarraldi horretaz, eta hortaz babesteko behar ditugun arkitektura juridiko berrietaz, eta uste dut inork gutxi ulertuko lukela horren inguruko akordiorik egotea Euskal Herria Bildurik gabe. Ez. Erderaz, Sí, pues decía que no sabemos en qué puedan estar las negociaciones. En todo caso, mucho nos tememos que si se está negociando algo, pues se está negociando de espaldas al euskera, de espaldas a las necesidades que en este momento tiene el euskera y el proceso de revitalización del mismo, teniendo en cuenta que estamos en una ofensiva judicial, mediática, ideológica en su contra, ¿no? Creo que con todos esos elementos que hoy hemos puesto encima de la mesa, esa ofensiva cada vez más evidente y más intensa, y teniendo en cuenta que además estamos hablando de la construcción de la arquitectura jurídica que necesitamos en este momento para revitalizar el euskera, no se entendería que pudiera haber un acuerdo en el que se dé la espalda a Euskal Herria Bildu o en el que no esté Euskal Herria Bildu, ¿no? Nik bi galdera egunon bioi. Lankideak egin dizun galderaren aritik ulertzen dut EAJ eta PSeren arteko negoziazioaz ari zarela, negoziazio horietaz hitz egiten duzunean. Ez dakigu zertan dauden negoziazioak, guk hitz egiten dugu gure posiziotik, ez dakigu negoziazio horiek zertan ari diren, baina esan bezala, gure beldurra da, edo gure sensazioa da, zerbait negoziatzen ari bada, segurazki hori, euskerak dituen behar horiei bizkar emandari dela. Agian, beste gauza batzuk lehenetsiz, beste horretka batzuk eginez, edo beste behar batzui erantzuten. Baina euskarak behar dituen behar horiei bizkar emanda ez. Eta mila esker, eta bigarren galdera, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntza politika sailburuak Euskadi Irratiko mikrofonoetan aste honetan esan du, EH Bilduren lege proposamenak segurtasun juridiko aldetik arrisku gehiago ez ote dituen EAJarenak baino. Ez dakit nola jaso dituzuen adierazpenok. Nik zuzenean entzun nituen, gero igual teknikoki Josuk ere aipatu ditzake, baino nik zuzenean entzun nituen eta harridura handiz hartu nituen. Eta ez dakit, agian Ibone Bengoetxeak ez ditu legebiltzarrean eman diren agerraldi horiek jarraitu, baino zerbait agerian geratu baldin bada agerraldi horietan, eta agerraldi horietan aditu asko pasa dira, bada oso agerian geratu da, sendotasun juridiko eta babes juridiko gehien eskaintzen duen lege proposamena Euskal Herria Bilduren lege proposamena dela. Hori oso agerian geratu da. Beraz, afirmazio horiek azaldu egin beharko lituzke Ibone Bengoetxea Andreak, baino agerraldiei erreparatuta, gai hauetan aditu eta aritu diren guztiek, legebiltzarretik pasa diren guztiek, modu argian adierazi dute, sendotasun eta babes handiena eskaintzen duen lege proposamena Euskal Herria Bildurena dela. Que yo escuché en directo las declaraciones de la sailburu Ibone Bengoetxea y pensé que quizá la sailburu no ha seguido las comparecencias de expertos y expertas que se han dado en relación a la ley de empleo público, ¿no? Porque si algo ha quedado claro en esas comparecencias, y han pasado muchos expertos y expertas, si algo ha quedado claro es que la propuesta
que concita o que genera mayor seguridad jurídica y mayor protección jurídica es la presentada por Euskal Herria Bildu. Y ahí no ha habido ningún tipo de duda. O sea, el planteamiento ha sido clarísimo y el consenso en ese sentido ha sido, diría que unánime. O sea, no ha habido dudas, con lo cual será la propia Sailburu la que tendrá que explicar eso. Pero, desde luego, los expertos y expertas lo tienen meridianamente claro. Y es que la propuesta con mayor seguridad jurídica es la presentada por Euskal Herria Bildu. Bai, nik horri gehituko nioke Euskal Herria Bilduren proposamenak duela abal konstituzional bat, auzitegi konstituzionalaren ebazpen askok babesten dutena, eta bestetik, hamarnaka urtetan bai, Katalunian, bai Galizian eta Valentzian doen eredu eta korpus juridikoari jarraitzen diola. Ez beraz, adituek hori esaten dute, baina abal konstituzional eta normatibo zehatz bat ere badauka, beraz, uste dut bere segurtasun juridikoa ez dagoela zalantzan jartzerik. Arriskua daukaena da, gure ustetan, auzitegi gorenaren esku ustea irizpideak, horrek bai daukala arriskua. No, esaten nuen ez dagoela hartu emanik, ez? PNV eta Bilduren arte momentu honetan. Beste galderarik? Ez? Amaitutzat emango du erraldia, eskerrik asko guztioi.